Mono mwanju muligerio Ndizi TV andonsi asoberete na nechinga gichabe ngo kwali ni asemesa ya Amayia ya Chinsa Isano na Ibere litukuneria Jumamosi tariki 4 umutenyi no yo watano na mu mwaka wa 2027 nesato ekaronsemeretuna ni wendete gutware weekend yawe ntoera buyandonsi asoberete asibali mwende kanisa litukuria lero nkagete Makori wasabande bano mugukora abandi ni wandete kuyarigani kwenda sekerisia gosekanisa litukuria ankyo igo mwezi ngo barigania ekaroto semeretina onsingo kokorekana hala senjere ndonga se weekend yeye ekaroto semereti omonene riri bagya bano kwali ni asemese magana maya endomena le ndete kwataka imena isiko ya Gusii asense ya Kenya bogo kurwa se Chinsa chamaigo igo ni omineti gosini ni ondengete buna alalia kwataka urchingo ngonye Chinsa ilianyi mo chasugusu amo nabosongo igo kabamo na nche uikomwele karoto kubatera na bgali nyanjama kwene kunago chiri weterase elio ya mone chibicha njengo nyarete ko chasole Brighton Makori karango kunyurina ntora sense moye mitandao Facebook tonyora Ndizi TV News digital wa sense ya YouTube na botonyora Ndizi TV News yo nyachinga kina boto tweet @Ndizi TV News boye karenga likyao nabo gutuma gweterase namba ere as skini igora bunguira nande eniko maina ya ndete kwatika imena isiko ya Gusii. Aya Chinsa na Ibere onatatunya chake kurwase county ya Nyamira sibono omunyakero we factory ya Kebirigo bana barayibande banyara bagotarira chi gitundubali awasensemeyo ya Kebirigo anekrabanyarire bakoboli abaremebek meliye chae koba abaremereri elinde bachikonyora bonus ya bakorengane niga aerelire osate biri abaremingi kyagerete bagasugitariki go chibosyo Chiria baremi badakere konyora ngeri yabo eyimeka dubne ponasi eri bakonyora kurwa sekmeli gechade turayunga Nelson onduko anyareka okwana iguru yimirobero begete asabaremi anne bali be factory ya Kebirigo biashara status ye biashara especially se factory ito ya Kebirigo na botokoranga umwekoyo obaonia boira nanse wetera se matatisale make ase Chinsa kirikiko togoria amachani igorende KDD njabeka kona changa a crossport factory chose cha KDD managed e bonus we kanuna yaga akanirukare ya kanu mushara bu mutinyo kyanda ya kanu October the first week and the second week ya October aiba egendongo tebya bali mibaminto ufumye ekoba incited n'abantu bande bali bara against baragene siaba director abanya inabokora ko so abali mibaito abande mbaro nabanya committee be buying center unamangana twara bundo babuate ngane yo bako insight abale mi otoko babolia mwanchira namangana yo kungainwa kyagere besa ni nyoru ne yao ndinde gachirebuya abayibori kingo bono banyarire bakobori wakoirari bagari abo lyabene kwene kimnanguru bara mageria mayago cyasa bana baba nenekera bana bakire asomo tumukomoke we wike ya Makori wase chiskuru kaukwana negata seni Ndizi TV omwe musiye we wodi ya bomba baborabu Beatrice makwaye nigobona teruna echina chingaki abayibura kire kwirari bagari aho lyabene gukwanda bana babo na kubegeria chimbwa chingia annekero chikwane skuru panyoremna ewike mbabetana bayiburi babo na bakanyora mahegeri amaya bana mbali gusalekera skuru abana bagusaleka ekero bayikire nka bakwa abayiburi bayikaranse bakwanere abana babo buya kwanza bamanye performance na kibakorete school challenges ki abana banyora school abayiburi basabe amona abana bagaidia abana inakibakoba aseruseye ye weekend enyorekane nga abana ekero bakora eruseye mwana onde omoiseke tabase gutwara obolito na abana bali banyigwete iwa amaya machika bayiburi bako batebya bera so gwenerete ko bera chinga kichigwenerete abana bonsi pi motoke ekanisa ekiagerekero Nyasaye tangaine kirege ntoke ekoba buya natwasabire nende Nyasaye nda abana baitu natwikire baikire nka batwikire nka buya nduntu bwatikene Nyasaye tokotekeme omonena rende abana baitu nenda sise ni abayibuli asichinjira kiri bakuri banyora banyore chi fees ndekera abana bakwirane uche school
banyore nga banyore fees bakanire abana ase chinga keche chumwe musio yo bitus makwaya bono kurwase wodi abomba baburabu niganyarire gakobori abaibori inaba watani abe yisemi kwene kunebi nambere bigokorekana byabana ekera abana batacheru insego sebago seirwe asebinyoro annebiguka byabiswe nigo bona dena teribu yebine bikombiswa asabori abaibori kobyasioli elinde nonyeno kwobwoba kuchasibali babwatembwa uneyo mwana onde bwensi okoba abused ekera mangana yamanyekanire acha se serikali ekina ke ba followed kuruso muchaka no bako mwelio obwene bwa mwana bwatoka elinde no nabantu bobwanga ebine bibiko byaba followed na muibuli onde bwensi omanyeto mwana okoba abused no yoye mutige kuobwa mutige kubisa mangana aya muleta mangana aya isiko abaibuli mwamanyanga ingomenyete no muna bona abana bakuvuga ci school ingokorara na abana bawo ekiagera abana abaiseke na abana bamurabo igo ebako abused mutige pi baibuli mbaba baili abutomenyeti no na bakoliye gazi mbaba sekorara amona abana baitu afadhali abana baitu barara nyumba tokorara kobwa abana baitu korara na ba ili balitomenyeta amona baro amangana yo anene ekera abana bare ase chinka somotumugo wewike monigo mokonyi bomugambi ekenede nyanuga kurwa giosel sublocation iyo egotoka ase location ya masige anyarire gakobori abayebo na barabo kwene kibuna nkorenda bara abana babo begasate biruna nerebu ya abana wetanga kurwa sobotumeki bwe mariogo yogo tindia ekyagera chinga kechibareka nigo bare inse ya maboko ya abayebori igomba ise gutumeka gosemba ise gosoa asensemeri yobosalia korengana ni gamendere buna abana bali baguchikwende kibana basali bali baguchikonyana nemirimo ya serikali kujasa matuko halibosyo abana funsi bonsi bayigole rulituko lya lero kugenda nkasi chiaftam naende ekarabono bachire nka chiaftam chiabo abayigoli bonsi bitu abaganiri na kubasaba mulenda abana bali boronge kabisa elinde nande irituko ligo chagoikalio koirana bairane bali ne school fees yonsi ipi koruga abu nande mobe moko ba tebereria eli ngenjo bago chagocha kokoromoki kabisa elinde banyago koimokereria biwango ya masomo abo igo koruga abu abantu baminto manyanganga ki abana bonsi pibe school mbaba se koba bakunchinya sore bakoba mbaba se koba bakunyomarwa na weso anani amangana yobosali bonde bwonsi na kuruana kiegera eserikali guikira bone igagere macho ekero bana mwanafunzi ayara bega okure school a good conduct na asabu na ande to gekane nga nonyo igete gukora magosa ande kuruma igaga karusigwe biara igo good conduct ya sarikiri magega yomwe mzibe wodi yerigoma kurwase county Nyamira gisesa nyambega komo jabarai be county ya Kisii anene ase urubebe gose ase kinaki urubebe eki giakeroka ni gobono abamenyi kurwase county ya Kisii anene abonjorori kurwase ubugatagati bw'umucyo bosongo banyarire bakoma gisesa asibanyarire bakumoboli buna atigane nabarai be county ya Kisii boigo ni waderina atigane n'umusubuno mugumende be county ya Kisii Doris Donya Toto ayumwe misiyoria osare de tomotwe ndutoto kunero mongino ina retoroche aba kungu bwanya kwa mukungu okukwanda parliament odebete muno masata tiga masata ya kirenya mira tigago torete robo nuku sikise county dondi joki kutindonya kwa iguro masata oli sokete nando nyego kubuwa marua wamenye wote gotowoche kwa niga Kisii county totige tosikoro mheshimiwa wetu Simba gavana Simba rat tosikere donyo minto eyeko nera bakungu torigereti nande chimbebe titata no mwana maketo bete simbebe tia tere tu nduto tigana na mangane ye chimbebe tia gaiga aje kuera gere lyore onye mwasi nyina mire kugamba don't bring chaos in this county tigago to chanda abangina ngakimwe teba ashido omo sacha naro yo mo twaigure ko Nyamira County okoro kugisesa ayo mo sacha oli gisesa kwetani ole ko toramero mo gwimenerepu Doris Donya Toto omongina Doris Donya Toto ebintayo kara gisesa to gokora omugabana bwe county ya Kisii Paulo Simbarati nerebono gochikobe patron ye club gose timu ya Shabana okwana bulitko ligoranene karanyarde kago chorobene kerobaringasi county ya Nairobi anena sindagera ya Margoba nigobono Simbarati anchiranire ngane yo
asalireira yogochikwene kubonekera bwegiko generere korabuya na onye nogochikoira ekiminano gya Kenya Premier League ani gagocha bono ekerekera buya chabana gya korebuya kiene kiruna gya soire hasekiminano gya Kenya Premier League asekia baisiko asobokendu we miaka 15 nibire litkuregoro nigo chabana nyane geko yikora darajani gogo chigolisatu asirigana lisagero kere club ikenda to korabuya asugokore kiminano kya National Super League. Kwanza nataka nishukuru kwamba ni jukumu kubwa pia wamenipa mimi kama gavana wa Kisii kuwa patron wao. Nataka kusema kwamba niko na furaha kwamba jukumu hili nimelichukua na wakati huo nimelibeba na kuhakikisha kwamba timu ambayo ilikuwa imelala kwa miaka 17 imeamka. Na nataka nishukuru kwamba kuamka kwake kuna mwamko mkubwa katika mashabiki ambao wanaoshabikia mambo ya mpira. Kwa hivyo niko na furaha kwamba leo pia nimekuja wakati wameshinda katika mechi ambao walikuwa nayo 3-0. Mimi kama patron wao sasa nimeamua nitafanya kila liwezekanalo kuhakikisha kwamba hawa wangwana wamekuwa our champion. Nataka kupishana na timu ya kitaifa na niko na uhakika kwamba tutafika kule. Kwa hivyo kuna uwezekaji pia mzuri na natarajia kwamba tutaweza kupata kutoka kwa watu ambao wanataka kwamba tuweke fedha zetu. Asechinga kichecho mugabana bono niga semeretibune timu ya Shabana nechigo korabuya asago kereto boteneli ibwekera bwekyo anekero banyarira gosuguma na kwene kibina basoira sekemeno kya Kenya Premier League ekerokyo chigo chaka season ende ere bosio kaokwana nigateruna nago kereto buna abateneli bekera bweki bakorre buyanande basugumire asiboga boliri abagosori na batyotereri otatumeka mario yo gotindi eri goskekera bweki bosio kone nigasemera tubuna awonsina chiwekirana ojesa mutukare bosio. La muhimu ni kwamba nataka kwamba tuwe na nidhamu, ni cha muhimu sana. Na niko na furaha kwamba wale viongozi ambao wanasimamia Shabana ni watu wana pesa zao, ni watu wametumia pesa zao. Kwa hivyo hata ile pesa ambao tutawapea wanawajibika vilivyo. Huo ndio uzuri tu. Kwa sababu kila wakati tumewapea hata ile shilingi 1.5 milioni tuliokusanya wakati nilikuwa na baba kule Mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Ilikuwa waliniambia tangaza kila mtu ajue pesa ni ngapi. Kwa hivyo ni uwajibikaji na uwazi. The leadership pekee yake ni timu ambayo nimeona kwamba ni timu ambayo imejiunga pamoja. Kwa hivyo lile ambalo naomba ndugu zangu wa Shabana ambao tumewapea nidhamu namba 1. Pili, wasitumie madawa ya kulevya. Hiyo ni cha maana sana. Pia tutafute wachezaji wengine wazuri ambao tutaleta. Ngojea, tutajua mjui. Omoseneta we county ya Nyamira okongo mugeni nerenekeranete ase ndagire ya Marogoba ne team ya Shabana asabore tiabara ikorwa sorongo rwausi kwene kibunango sira bare chigosoli anene klabu ya Shabana. Now that we have Shabana going to the Premier League, all leaders from Gusii and the entire Gusii community will rally behind Shabana. And for investors, you have come to the right team. If you are, you will be fully behind us. And I know your presence here is a testament that you are going to support this team. You are going to support a team that will win the Premier League. How long you can put your money in this team. Now I need to tell those me to again. What I'm telling the team, hata timu zingine ikiona nyinyi hapo tutashinda hiyo kitu. So whatever na mwisho nikumalizia, I also want you to stand behind our players who have retired. Pale commission, we have taken one of our former players, George Sunguti, kama coach wa timu yetu ya Bungi. Is our coach. Na mimi kuna jamaa moja sijai nisahau, who used to be a lethal striker for Kenya, Henry Motego. Yes. Nani anajua penye Motego hapo? Satellite. Huwa kila mara nikizungumza na omugumende bwe county ya Kisii Dozidonyani gobona agendere komoja
finance bill asateruna amangana housing levy nigo atalia maya asateruna asorongorwa Gusii bambusi tatageti nyomba korende niga atageti chipara gosama gendero ande nonye no gosira ebirabu ao bune klabu ya shabana niga yakwana dali tukire goronere ekerekiranete asumo yega bugo chengire klabu ya shabana hasiba sangete ndagere margoba abuli tukire gorase county ya Nairobi. They were telling us that slums are everywhere. I don't see many slums in Kisii. If you have to develop Kisii, give us roads. Sponsor Shabana, sponsor talent. Yes. We have soapstone from Tabaka. Sponsor our farmers. You are telling us of giving us houses. My God. And let me tell you, those people are energized. I was one of the agents. I thought you were going to win, my friend. Walijipanga. So those members of Mijipanga were hata sisi Shabana, Mijipanga, we do something unique. You see, when you do things that other people don't do, munapata kwamba you are the talk of town. Kama sahi kila mtu, I was in parliament, we had a small function, mtu ananionyesha picha. What is this Donya? Shabana, they are in town. Honestly, I didn't know you are in town. So those things that you do, the mashabits who follow you, that is very good. Sooner or later, hata mimi nitawatengenezea nyinyi wa super, the ladies. Irene Mayaka no mubungo machore kurwase county Nyamira oiwe wanera tetabuna chitimu cyabasubati nacho ngitakere gosirwa hasarongorwa Gusii. Even as we keep on supporting our team and local football back at home, I'm very passionate about that. Kerubo Andai, Kerubo is there. Kerubo here is the patron of Gusii Starlets. I'm the patron of Tombe River Plates from Nyamira. Those are our two county women teams that are in the county league that we also support a lot. So as we also support the male team, our Shabana team, let's also remember our girls. Yeah? And we keep supporting each other. And as we always say, Shabana to the world. Shabana ni moja. Umuwakiri Danston Yumali amono umuwakiri Kirivombeta abuba kumwegera Pastor Sekeri nigobono batogiri Pastor Sekeri aso kore taro ya sorongorwa Gusii asibateruna Sekeri nacho kora magendero au unali akorire asichinse mochiri abegete Chinsa hanigago chekero Sekeri geta sorongorwa Gusii ekero abwato muyego manene asorongorwa Gusii. You have seen everybody. Ezekiel has come to Kisii town. In a very short time, he has bought 13 acres of land. The development that is going to be done here is because of the sadaka that comes from the people. That money goes back to the community. So we expect massive development that Ezekiel is going to do here, the way he has done massive developments at Mavueni. We expect Ezekiel to put an international private school here as he has put one in Mavueni. We expect Ezekiel to put an international university here the way he has put one there. We expect Ezekiel to provide fees and bursaries to the neighboring schools as he has done here in Mavueni. We expect Ezekiel to come here and build a hospital similar to the standard of the hospital that is being put up in Kilifi. So, I come from this region. I come from Nyamira County. Cliff Ometa comes from Kisii County. We are very glad and happy. Engwane yubono ya wakil Danston Yumali nerego tukirio mweli wa mangana ito Amayia Chinsa na Ibere kunde nyora chikura ikumiro jwa nyora yu amana mangi brana nete watika imena isiko ya usingu wakirambia mano karojo rete otengela Ndizi TV nero wansuma Gusii abigeni nyanchama nere tuwa watena nere kurwa sense meri endeye studio iriane Brighton Makori. Ndizi TV, ubwansu bw'omu Gusii.